Tito je bio jako zagrejan da se snima što više filmova o ratu, o partizanima, o tom samoupravljanju, ovom, onom, on je to podržavao. Država je financirala filmove, država je imala komitete koji su odobravali scenarija. To se Titu posebno svidjelo, između ostalog, zato što je na autu nekom koji je bio njegov, bio broj koji je bio tačan. Das ist Titos Wagen. Nisam mogao da verujem kako je to sve besplatno, ali eventualno mi možda plaćamo sad, možda smo se zadužili. Ne, ja ne znam. Upozorenje kaže, ako hoćeš da radimo sa njima, onda moraš sve tako raditi, da ne osjete da nisu u Hollywoodu. To je čista propaganda, čista propaganda. Svi profesori su morali da vode đake iz škola da gledaju Neretvu, preduzeća, ovo, ono. Braćo četnici, čujte me! Josef Broz, genannt Tito. Iz bogate zbirke kostima koje posjeduje Ala film, evo, prezentujemo vam kostim koji je upotrebljen za snimanje do sad u najmanje 20 filmova. To što vidim, to me ispunjava jednim ponosom i jednom radošću. Bili smo jedna od vodećih kinematografija u Evropi.